Itaka riri kugambwaho ndiyingana square miles 8 kandi ryo mu Gahanga aho abantu bari kwinganigana nkaga batwire barisizamo amatungo gabo mbweno hati mbera kweta bukire bwa nyuma y'umushana kweyongera bamwe bakatandika ku rutere mahango bari kuryegaruza ngo abandi batakarisizamo konko bwa hati nkinkurisha cye aha mutwe nkanyo mobilizer wa NRM kushanga ngo itaka abantu hati bariyo bakomera kimwe itaka rito abendumangu n'iriya government so bimbo zabuza wabeke yo bateye amashugabo bateye intoke zabo bakoreye imirimo konko gw'umwanya tanga yaguhangira amayizi enjura kwe kugwagargo ko mugongo hamza kandi gatura bibikiro ranga katahi ibikiro ry'amayizi antubona mbona yongera nti government hurra ahito bataka eyiziremu eyetegereza umwanya gwaguriyo gwabataka manya gwaguriye ogwa government gugaruke government kandi umwanya go kutwarwa buri umumwe abantu batinaho kuza abantu bagerangwe imyaka ye nyuma ho hakije abaforucyo bari kwingana shatu na mushanje ku rugaruwero nabo baza hitakanira rumwe ahantu ho turebira bari kugambwa kuba bari yabashubuze nabo bari kugira ngo bine byapa ku rugahagombora hatuko bata ahantu no twemereza no tuzebera kubagana cyara kiti no yenda ngo bakitware ekinunira bakakitwara munyama bakakitwara agona amataka gabantu mbwe yenda ngo nito bagarike batwara hifo yamakagaito naho ntukwenda ngo batware Darnema tumukitereza shitwa abantu abatene mataka abantu ashatu na mushanju abatura rwakubo abimukumanya government yo nabari kumanya tumukitereza kandi mucyongera kandi abandi abayine myanya kandi kitwarwa bacyamani kandi kitwarwa abantu abakuru kandi kitwarwa bahirwa karamataka itwabwenke inshongeza bebembezi bazigambira ho bati cya government nishana nema na district environment officer na RDC na DPC na kawo kutamu nshongezi kugaricha reke busya ingane magazi tingicara ekagumane buhanga bw'ensejo so abako buhanga bw'ense no kuyamba abantu kubaho tinagambira ngo mu covid tingwandolinge issues z'amataka warwo mu covid no borambuze bitaka kandi ulire na comment ya minister nabakoba RDC's police as it is status quo ubwa hatu umwanya gugwabire n'ugurebe kanke cyara gwomire chumwe nevidwa vyamizi vyayoma kandi amatungo gabariso bwa hati gine cyo kunywa gasha kwa Sande William